салом бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотӣ навид аст. мустақиман манзури шумо дар студия ҳабибаи комил. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия шуданд. Дар фурудгоҳи Пулково президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагони воломақоми Федератсияи Русия самимона пазироӣ карданд. зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии ғайрирасмии роҳбарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок менамоянд. بیست و هفتم دکبر سال 2024 ساعت 10 در مجلسگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اجلاسی 20 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار می‌گردد. اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 26 دکبر سال 2024 از ساعت 9 تا ساعت 17 و 27 دکبر سال 2024 از ساعت 8 تا 9:30 در شعبه تشکیلی دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته می‌شوند. تلفن ها برای تماس 221 98 35 223 19 48. امروز در شهر دوشنبه انجمن نهم حزب اگراری تاجیکستان برگزار گردید. در کار انجمن اعضای حزب مسئله های در روزنامه وارد شده را بررسی کردند. 24 دکبر در شهر دوشنبه انجمن نهم حزب اگراری تاجیکستان برگزار گردید. در کار انجمن وکیلان از کمیته‌های اجرایی ولایتی، شهری و ناحیوی حزب اشتراک نمودند. در انجمن حزب از جمله مسائل‌ها وابسته به فعالیت حزب، اشتراک حزب اگراری تاجیکستان در انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و وکیلان خلق ولایت، شهر و ناحیه‌ها، انتخاب رئیس و هیئت کمیته مرکزی حزب اگراری تاجیکستان، پیشبری نامزدها به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه یگانه عمومی جمهوریوی و برنامه پیش از انتخاباتی حزب اگراری تاجیکستان بررسی گردیدند. از روی مسائل روزنامه کار انجمن، رئیس حزب اگراری تاجیکستان رستم لطیفزاده سخن گفت. با جانبداری وکیلان انجمن، رستم لطیفزاده بار دیگر رئیس حزب اگراری تاجیکستان انتخاب شد. وکیلان انجمن بعد بررسی مسئله پیشبری نامزدها به وکیلی در انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، نامزدی 13 اعضای فعال حزب از جمله وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم لطیفزاده، وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فضلالدین اکرامی، وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بختیار احمدزاده، وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نعمت الله خالبایزاده، دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی پوشیده تعهدات نورعلی نیازوف، دیرکتور کارخانه دولتی فرعی خواجگی منزلی و کمونالی ناحیه دیوشتیج باباجان قادیرов، رئیس کمیته متحده اتفاقهای کسبه دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند مرادجان ایساقov، وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان منصور عثمانزاده، معاون رئیس ولایت ختلان مظفر میرزازاده، معلم کلان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov، مهیا حاتمova، مدیر کافدرای فنهای طبیعتشناسی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان عادلجان عبداللهزاده، سردار ریاست کشاورزی ناحیه رودکی سینا ایوبov و سردار شعبه اطلاعات، مشورت و تطبیق دستاوردهای علمی اکادمی علمهای کشاورزی تاجیکستان جلوه شانزه را به وکیلی در انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند.
امروز در تالار کتابخانه ملی تاجیکستان تحت راهبری معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان رئیس شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات سنجشی خالقزاده حاکم حکمت الله جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات سنجشی دایر گردید. تفصیلات در این باره. در جلسه معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان رئیس شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات سنجشی خالقزاده حاکم حکمت الله، معاون رئیس شورا، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، اعضای شورا، وزیران عدلیه، مالیه، رشد اقتصاد و سودا، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، صنعت و تکنولوژی‌های نو، کارهای داخلی، کشاورزی، رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی، راهبران 23 مقامات سنجشی از جمله پروکراتورا، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا، کمیته های انداز و گمرک، پالاتای حساب، بانک ملی، نمایندگان شریکان رشد، بخش خصوصی، شخصان منصبدار مقامات سنجشی مرکزی، ولایتی، شهر و ناحیه ها و دیگر شخصان مسئول اشتراک ورزیدند. در جلسه مسئله ها عاید به تجربه تطبیق اصلاحات ساحه، تطبیق قانونگذاری در سمت سنجش فعالیت سوبیکت های خواجگیدار، تامین رعایت و اجرای دقیق قانونگذاری ساحه سنجش فعالیت سوبیکت های خواجگیدار مورد بررسی قرار داده شد. قید گردید که در روند ادامه اصلاحات در ساحه سنجشی فعالیت سوبیکت های خواجگیدار در دایره قانون شماره مقامات سنجشی از 31 به 23 عدد کم گردیده، تمایل استوار دوره به دوره کم شدن مقدار سنجش های فعالیت سوبیکت های خواجگیدار به میان آمده است. مقصد از برگزاری جلسه شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات سنجشی این از بین بردن سنجش‌های بی اساس، سنجش‌های تکراری، یعنی که ویران کردن فضای صاحبکاری در کشور باشد و همچنین در روند گذراندن جلسه شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات سنجشی معیارهای ارزیابی درجه توکل فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار که از طرف مقامات وکالتدار سنجشی هم‌مسئولیت تهیه و پیشنهاد کرده می‌شوند از طرف شورا تصدیق کرده می‌شود. ذکر گردید که طبق نقشه با شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات سنجشی تصدیق گردیده، سال 2024 سنجشان نسبت به سال 2023 تمایل کمشوی دیده می شود. طبق روزنامه جلسه عاید به تامین رعایت و اجرای طلبات قانونگذاری در ساحه سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار، دخالت بی اساس مسئولین مقامات نظارتی و سنجشی به فعالیت خواجگیداری سرمایه‌گذاران و صاحبکاران سخنرانی‌ها صورت گرفته، حسابات راهبران مقامات سنجشی شنیده شد. در رابطه با مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار، نظامنامه شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات سنجشی و قاعده‌های معین نمودن معیارهای ارزیابی درجه توکل فعالیت سوبیکت خواجگیدار، نامگوی معیارهای ارزیابی درجه توکل مقامات سنجشی، نامگوی مسائل نظارتی و نقشه گذرانیدن سنجش‌ها برای سال 2025 مورد بررسی قرار گرفته، وابسته به آنها قرارهای دخلدار قبول کرده شدند. در دایره لایحه مشترک ملی و دستگیری‌های دولت و حکومت مملکت با جزء تام‌های کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 15 عدد تکنیکای وزنی مخصوص رسانیده شد. تکنیکای سپرده شده برای بهبود و تکمیل پایگاه تکنیکی واحدهای کمیته حالت‌های فوق‌العاده بوده، بیشک به خوبتر راه‌اندازی شدن کارهای پیشگیری و برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت‌های طبیعی مساعدت می‌کند. در دوره همکاری‌های کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک آسیای رشد عاید به آفت‌های طبیعی با جزء تام‌های کمیته مذکور 15 عدد تکنیکای وزنی مخصوص انتقال داده شد. در مراسم سپردن تکنیکا رئیس کمیته و نمایندگان زیرتابع آن شرکت داشتند. راهبریت کمیته برای تجهیزات پیشنهاد شده اظهار سپاس نموده تاکید نمودند که همه این همکاری‌های سودمند میان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و جامعه بین‌المللی قبل از همه به رساندن کمک‌ها به اهالی ضرردیده روانه شده است. 15 عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه با مانند اکسکاواتورهای تسمه‌چرخ که دوری تیری کارش قریب 17 متر را در بر می‌گیرد. اینچنین یک عدد автокрани قدرت باربرداریش تا 50 تن می باشد و 2 عدد автомашинаи یاری تجلی که برای رساندن کمک اولیه طبی، اینچنین 5 عدد تکنیک‌هایی که دارای یخدان‌ها می باشد برای کشاندن محصولات های زود ویران شونده
با مانند محصولات‌های گوشتی و شیری و یک عدد تکنیک فرونتالی مخلپاتا، یک عدد автомашинаи сайёр ва як адад автомашинаи боркаши фурра дастрас гардид. طبق گفته مسئولین همچنین در چارچوبه تطبیق منبعد لایحه کمیته و بانک جهانی بهداشت آمادگی و استواری با آفت‌های طبیعی در تاجیکستان با واحدهای نجات‌دهی کمیته 4 عدد هواپیماهای بسرنشین نیز دسترس کرده شد. تمام واسطه‌های تکنیکی برای بردن کارهای سروقتی، هنگام برطرف نمودن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی، انجام دادن کارهای نجات‌دهی و دیگر کارهای تأخیرناپذیر، اینچنین برای جمع‌آوری معلومات اوید به وضع سیستم طبیعی و صنعتی، مخصوصاً در ناحیه‌های کوهی در سر وقت و درست به دست آوردن معلومات صحیح وابسته به پیشگیری عاقبت‌های احتمالی حالت‌های فوق‌العاده استفاده برده می‌شود. خاصه همه این تکنیک سپرده شده برای بهبود و تکمیل پایگاهی تکنیکی واحدهای کمیته حالت‌های فوق‌العاده بوده، بیشک به خوبتر راه‌اندازی شدن کارهای پیشگیری و برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت‌های طبیعی مساعدت می‌کند. امروز در تالار فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکاشاریف جوراев озмуни ҷумҳуриявии китоби сол 2024 ҷамъбаст гардида ғолибони он муайян шуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. озмуни ҷумҳуриявии китоби сол ҳамасола бо ибтикори вазорати фарҳанги тоҷикистон бо мақсади дарёфти беҳтарин китобҳои сол ки ҷавобгӯи меъёрҳои санъати сухан ва забони адабӣ буда мазмуну муҳтавои онҳо мавзӯъҳои худшиносии миллӣ, арҷгузорӣ ба рукнҳои давлатдорӣ, таҳкими сулҳу субот ва амнияти кишварро дар бар мегиранд баргузор мешавад. ҳадаф аст доир намудани чунин озмун бедор намудани ҳисси ватандорӣ, ҳисси миллӣ, ҳисси ифтихору эҳсоси баланди ватандорӣ ҷавонону наврасон мебошад ва дили онҳоро ба хондану ба китобу ба муаллифон ҷалб намудану гарм кардан аст. ва имсол низ чун солҳои гузашта дар ҳайати бонуфус доварон буданд, ҳакамон буданд ки аз академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон, аз иттифоқи нависандагони тоҷикистон ва адабиётшиносону мунаққидон ки ба таври шаффоф сурат гирифт ва ҳар адиб ё ҳар шоири нависандае ки пешниҳод карда буд дар доираи мазмуну мундариҷа ва дархури замон будани асари бадеӣ пешниҳод гардид ва ҷойҳои якуму дуюму сеюм ва баъд аз он шоҳҷоиза дар назар дошта шуда буд. бори нахуст озмуни ҷумҳуриявии китоби сол дар толори барҳаво дар ҳузури алоқамандони китоб, алоқамандони шеъру тарона доир карда мешавад. лозим ба зикри хус аст ки дар партави сиёсати фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи табу нашри кишвари азизамон сол то сол рушду нумӯ мекунад. баргузории ҳамоиши дӯстдорони китобу эҷодкорон ва мураттибон нишона аз рушди марҳила ба марҳилаи бахши табу нашр дар кишвар мебошад. боиси хушҳолӣ аст ки ҷомеаи шаҳрвандии тоҷикистон ҳамасола ба даъватҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар масъалаи ҷалби хусусан ҷавонон наврасон ба китобхонӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мекунад ва имсол ки маросими супоридани ҷоизаҳои китоби сол ба ғолибони озмун дар як толори бисёр бошукӯҳу бузург баргузор мешавад. ин худ албат бар он мекунад ки яъне завқи китобхонӣ дар миёни ҷомеа бештар гаштааст. хуб ин озмунҳое ки барои ташвиқу тарғиби китобхонӣ ҳамасола баргузор мешаванд таваҷҷӯҳи мардумро ҳам ноширонро ҳам хонандони китобро ба китоб бештар карда истодааст. ин навбат ҳам озмуни мазкур аз рӯи 6 номинатсия: китоби назм, китоби наср, китоби публитсистӣ, китоби назми бачагона, китоби насри бачагона ва тарҷумаи бадеӣ дар сатҳи баланд сурат гирифт. дар ибтидои чорабинии тантанавӣ дар маросими тақдими ҷоизаҳо ба ғолибони озмуни ҷумҳуриявии китоби сол 2024 аз ҷониби вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон як ида муаллифон ки китобҳои ба озмун пешниҳод кардаашон аз лиҳози мазмуну муҳтаво ва сифати нашр дар сатҳи хуб қарор доштанд бо дипломҳои махсуси озмуни ҷумҳуриявии
کتاب سال 2024 قدردانی شدند. باید گفت که برای تحلیل محتوای کتاب‌ها، صفت نشر آنها و خلاصه‌براری اوید به مقام و منزلت هر کتاب، کمیسیای با صلاحیت از حساب چهره‌های برجسته ادبی کشور سازمان یافته پس از آموزش همه‌طرفه کتاب‌های پیشنهاد گردیده، بهترین‌های هر نامیناسیون معین گردیده، به آنها جایزه و تحفه‌های مالی تقدیم کرده شد. کتاب‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، میراث امام اعظم و گفتگوی تمدن‌ها و مولانا و تمدن انسانی سزاوار شاه جایزه آزمون جمهوریوی کتاب سال 2024 گردیدند. کتاب‌ها از جانب مؤسسه دولتی نشریات عرفانی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان با صفت بلند نشر و به آزمون پیشنهاد شدند. در سال 2024 هیئت علمی و ایجادی نشریات جمهوریوی عرفان کوشش به خرج دادیم که دو کتاب را از آثار پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، یکی کتاب مولانا و تمدن انسانی و دیگر میراث امام اعظم و گفتگوی تمدن‌ها که در شرایط امروز جهت با دانش‌های ادبی، علمی، تاریخی، فرهنگی نسل نورس و جوان کشور را مسلح نمودن، این کتاب‌ها خیلی نقش سازگار میگذارند و ما این دو کتاب را به آزمون جمهوریوی کتاب سال پیشنهاد نمودیم و خوشبختانه امروز این دو کتاب صاحب شاه جایزه گردیدند و من فکر میکنم که نشر چنین آثاری که برای تفکر جامعه، برای خودشناسی و خودآگاهی و هرچی بلند برداشتن حس خودشناسی این ملت نقش گذار است، مؤسسه نشریوی عرفان کوشش میکند که در آینده چنین آثار را برای جامعه پیشنهاد کند. در ناحیه دنقره 89 مؤسسه تعلیمی از جمله 75 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی، 9 مؤسسه تحصیلاتی عمومی اساسی، 1 مؤسسه تحصیلات ابتدایی، 1 مکتب اینترنت، 1 لیسه تمایل تکنیکی، 1 گیمنازیای جمهوریوی و 1 مکتب پرزیدنتی برای کودکان بالیاقت فعالیت می‌نمایند که در آنها 51157 خواننده به تعلیم فرا گرفته شدند. امروز در کشور 163 مؤسسه تیپ نو از جمله 79 گیمنازیا و 84 لیسه فعالیت دارند که همه آنها در زمان صاحب استقلال بنیاد گردیدند. همکارم ما صلاح‌الدین نعمتов از فعالیت مؤسسه‌های تیپ نو ناحیه دنقره گزارش می‌دهد. ҳамасола дар паёмҳои хеш сарвари давлат муҳтарам имом али раҳмон дар баробари таҳлилу баррасии соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ соҳаи маорифро дар маркази таваҷҷӯҳи хеш қарор медиҳанд. дар соли 2024 ба ин соҳа 8 миллиарду 231 миллион сомонӣ ҷудо гардидааст ки ин 18.9% хароҷоти умумии буҷети давлатиро ташкил медиҳад. ҳамчунин бунёду таҷдиди садҳо бинои муассисаҳои таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ собитгари гуфтаҳои болост. дар ноҳияи данғара 89 муассисаҳои таълимӣ аз ҷумла 75 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 9 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 1 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ, 1 мактаб интернат, 1 литсеи тамоюли техникӣ, 1 гимназияи ҷумҳуриявӣ ва 1 мактаби президентӣ барои кӯдакони болоёқат фаъолият менамоянд ки дар онҳо 51157 хонанда ба таълим фаро гирифта шуданд. муассисаи таълимии давлатии мактаби президентӣ барои кӯдакони болоёқати ноҳияи данғара соли 2011 таъсис ёфта фаъолияти худро дар асоси конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маориф, низомнома ва ойнома ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ки фаъолияти соҳаро муайян менамояд ба роҳ мондааст. айни ҳол дар муассиса 46 нафар омӯзгорон фаъолият карда истоданд. аз ҷумла 11 нафар аълочиёни маориф, 1 нафар доктори илм ва 1 нафар дорандаи ҷоизаи медали хизмати шоиста мебошанд. дарсҳо дар муассиса дар 3 баст бароҳ монда мешаванд. дар басти аввал дарсҳои асосӣ дар асоси барномаи давлатӣ тибқи ҷадвали дарсӣ бароҳ монда шудааст. дар басти дуюм бошад дарсҳои иловагӣ аз фанҳои тадрисшаванда бароҳ монда шудааст ки ҷиҳати омода кардани хонандагон барои иштирок дар озмунҳои сатҳи байналмилалӣ ва сатҳи ҷумҳуриявӣ албатта мусоидат мекунанд. инчунин аз тамоми фанҳои таълимӣ дар муассиса маҳфилҳои фанӣ фаъолият мекунанд ки барои омода кардани хонандагон ҷиҳати иштирок дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ амсоли илм фуруғи маърифат, фуруғи субҳи донои китоб аст, тоҷикистон ватани азизи ман ва инчунин олимпиадаҳои фанӣ мусоидат мекунанд.
муассиса аз бинои таълимӣ, толорҳои фарҳангӣ ву варзишӣ, ошхона ва хобгоҳ иборат буда бо мавҷудияти инфраструктуру шароитҳои мусоид дар ин ҷо 700 нафар хонанда аз 29 шаҳру ноҳияҳои кишвар ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд ки аз онҳо 123 нафарашон духтарон мебошанд. сокина пирова аз ноҳияи дурдасти носири хусрави вилояти хатлон ки дар синфи 11 ин муассиса таҳсил менамояд, дар баробари хубу аъло таҳсил намуданд, дар олимпиадаҳои фаннӣ ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ бо ҳавасмандии зиёд иштирок менамояд. من از شرایط اینجا به نهایت راضیم، زیرا که در اینجا سطح تعلیم به نهایت خوب است و با وجود درس هایی که ما میخوانیم باز درس های علاوگی و محفل های شبانه نیز برگزار میگردد که این سویه دانش ما رو باز هم زیر سایه استادان مشفق و مهربان وسیع‌تر میگرداند. дар баробари сокина пирова даҳҳо нафар духтарону писарон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилояти суғд, хатлон, пойтахт ва ноҳияҳои тобеи он дар муассисаи таълимии давлатии мактаби президентӣ барои кӯдакони болоёқати ноҳияи Данғара бо хушнудӣ таҳсил намуда истоданд ки ин собитгари сулҳу суботи комил ва оромиву амнияти мамлакат мебошад. ман расулзода солиҳа хонандаи синфи 8А ин таълимгоҳ мебошам. من از شهر پنجکент ولایت سوخت به این تعلیمگاه آمدم تا که تحصیل خود را ادامه نمایم. طول 2 سال شود که من در این مؤسسه تحصیل کرده ایستاده‌ام. من با همراهی استادانم به آزمون جمهوریوی فروغ سوپ دانایی کتاب است آمادگی دیده ایستاده‌ام و می‌خواهم که سزاوار جای نمایان گردم. من گپارف مراد خواننده صنف 8 مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب پرزیدنتی برای کودکان بالایقت در ناحیه دنغره تحصیل میکنم. من زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان ناحیه مرغوب میباشم. من با این مکتب با مقصدی سایقل دادن دانشی خودم آمدم و آزمون‌های فنی از فن الگبر تیاری دیده ایستادم و در دوره ناحیوی سزاوار جای یکم گردیدم. من میخواهم در آینده با آزمون‌های بین‌المللی و جمهوریوی اشتراک کنم و سزاوار جای‌های نمایان گردم. من همراه محمد یوسف زاده شهرک او گرم میشم. من خواننده صنف 8 مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب پرزیدنتی برای کودکان بالایقت در ناحیه دنغره میباشم. سر اول میnnatdori خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسونم که با ما چنین شرط شرایط را فراهم آوردند. من در این مؤسسه با استادان پرتجربه تیاری به المپیادای مکتب بچگان از فن حقوق دیده ایستادم و میخوام در آینده سزاوار جای‌های نمایان گردم. در برابر درس‌های نقشوی در مؤسسه 15 محفилҳои фаннӣ ва касбомӯзӣ фаъолият менамоянд ки дар онҳо хонандагон дониши худро мукаммал намуда касбҳои гуногунро аз худ менамоянд. айни ҳол 187 нафар хонандагон ба ин маҳфилҳо ҷалб гардиданд ки аксарияташон дар хобгоҳи муассиса сукунат доранд. мавриди зикр аст ки муассиса дорои 2 бинои хобгоҳи 4 ошёна бо 640 ҷойи хоб барои хонандагон, ҳамчунин 2 бинои 9 ошёна бо 60 ҳуҷра барои омӯзгорон мебошад. имрӯз дар кишвар 163 муассисаи типи нав аз ҷумла 79 гимназия ва 84 литсей фаъолият доранд ки ҳамаи онҳо дар замони соҳибистиқлолӣ бунёд гардиданд. муассисаи таълимии давлатии гимназияи ҷумҳуриявии ноҳияи Данғара низ яке аз дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ дар соҳаи маориф мебошад ки соли 2005 дар заминаи мактаби миёнаи рақами 7 Камсамол таъсис дода шудааст. дар муассиса 590 нафар хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд ки аз инҳо 205 нафарашон духтарон мебошанд. من مبارکشاه و سهیلا از ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان هستم. طول 5 سال میشه که در گیمنازیای جمهوریوی ناحیه دنغره تحصیل میکنم و همین حال باشد صنف دهم هستم. در مؤسسه ما برای خواندن تمام شرایط‌های زمانوی مهیا کرده شدند. آموزگارهای با تجربه درس می‌دهند. نتیجه مهنت آموزگاران آن همین است که من در آزمون‌های جمهوریوی اشتراک کرده سزاوار جای‌های نمایان گشتم. این باعث افتخار است که من در مؤسسه تحصیل می‌نمایم که این را خود پیشروی ملت ختم نمودند. дар муассисаи таълимии давлатии гимназияи ҷумҳуриявии ноҳияи Данғара 35 нафар омӯзгорони ботаҷриба ба таълиму тарбияи хонандагон машғуланд. таи 3 соли охир муассисаро 8 нафар хонандагон бо аттестати аъло ва медали тилло хатм намуданд. ҳамчунин хонандагони ин муассиса дар баробари озмунҳои фаннӣ ҳамасола дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ низ иштироки фаъолона намуда ҷойҳои фахриву намоёнро ишғол менамоянд. ҳамасола хонандагон дар озмунҳои фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илмфуруғи маърифат, тоҷикистон ватани азизи ман ки сарпарасти асосии
آزمون‌ها اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان میباشد. این باعث گردیده است که خوانندگان ما همه ساله جد و جهد نمایند که در چنین آزمون‌های سطح جمهوری فعالانه اشتراک نمایند. همه ساله قبول کنندگان مؤسسه 100% به دانشگاه‌های عالی و میانه کسبی داخل و خارج کشور داخل می‌گردند. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ санаи 1 сентябри соли ҷорӣ зикр намуданд ки дар шароити ҷаҳонишавӣ ба таври ҷиддӣ баланд бардоштани сифати таҳсилот яке аз масъалаҳои асосӣ дар самти таълиму тарбия маҳсуб меёбад. аз ин лиҳоз ин масъала зери таваҷҷӯҳ ва назорати доимии ҳукумати мамлакат қарор дорад. тибқи маълумот айни ҳол дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Данғара 2392 нафар омӯзгорон фаъолият менамоянд ки аз онҳо 1323 нафарашон занон мебошанд. масъулини шуъбаи маорифи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара ҷиҳати бартараф намудани мушкилоти норасоии омӯзгорон дар муассисаҳои таълимии ноҳия тадбирҳои зарурӣ меандешанд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази маъмурии вилояти Суғ шаҳри Хуҷанд сохтмони иншооти таъиноти гуногун идома дорад. дар хиёбони Раҳмон Набиёв маҷмӯаи биноҳои баландошона сохта мешавад. шумораи манзилҳои истиқоматӣ дар маҷмӯа 650 ададро ташкил медиҳад ва он аз ҷониби консорсиуми соҳибкорони тоҷику турк бо ҷалби сармояи хориҷӣ ва мутахассисони дохиливу хориҷӣ амалӣ карда мешавад. дар хиёбони Раҳмон Набиеви шаҳри Хуҷанд маҷмӯаи биноҳои бисёр ошона бунёд мегардад. ин маҷмӯа аз ҷониби консорсиуми соҳибкорони тоҷику турк бо ҷалби сармояи хориҷӣ ва мутахассисони дохиливу хориҷӣ бо истифода аз технологияи муосири сохтмон сохта мешавад. фармоишгари лоиҳа ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Фартунако ва пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Арча иншоот буда лоиҳакаши иншоот ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди меъморӣ ва дизайн мебошад. корҳои сохтмонӣ дар ин маҷмӯа моҳи декабри соли равон оғоз гардида анҷоми корҳои сохтмонӣ декабри соли 2030 ба нақша гирифта шудааст. хусусияти хоси лоиҳа дар он аст ки ҳангоми тарҳрезии маҷмӯа тамоми шароити мусоид барои сокинон ба инобат гирифта мешавад. маҷмӯа дорои ҳавзи шиноварии пӯшида, ҳаммом, толори фитнес, таваққуфгоҳи пӯшида, боғчаи кӯдакона барои 350 нафар кӯдак, майдончаҳои кӯдакона, мавзеи фароғатӣ барои калонсолон ва ҷойи истироҳатӣ иборат аст. масоҳати умумии лоиҳа 180 000 метри мураббаъ буда шумораи манзилҳои истиқоматӣ 650 ададро ташкил медиҳад. дар маҷмӯа хонаҳои аз 1 то 5 ҳуҷрагӣ бо масоҳати аз 50 метри мураббаъ то 330 метри мураббаъ сохта хоҳад шуд. ҳар як бинои бисёр ошона бо 2 ва 3 адади лифтҳои замонавӣ таъмин гардида, инчунин лифтҳои борбардор бо иқтидори аз 800 то 1300 кило насб карда мешавад. дар маҷмӯа бунёди таваққуфгоҳи дуқабата барои 400 нақлиёти сабукрав пешбинӣ гардида, дар бунёди он аз 50 то 300 нафар сохтмончиён ба кор ҷалб карда мешаванд. иҷроиши корҳои сохтмонии бинои маҷмӯаи мазкур бо марказҳои хизматрасонию савдо ва боғчаю дигар иншоотҳо дар 3 марҳила ба нақша гирифта шудааст. баъди анҷоми сохтмони маҷмӯа барои зиёда аз 210 нафар дар марказҳои хизматрасонию савдо ва барои 40 нафар дар боғчаи бачагона ҷойҳои нави корӣ муҳайё карда мешавад. раиси вилояти Суғд баробари шиносоӣ бо тарҳу лоиҳаи иншооти бунёдшаванда ба сохтмончиён дастур дод ки бо истифода аз масолиҳи ватанӣ, унсурҳои меъмории миллӣ ва бо сифати баланд корҳои сохтмонии маҷмӯаро ба анҷом расонанд. бо дастуру ҳидояти сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тибқи нақшаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру вилоят ду канори соҳили дарёи Сир ободу зебо карда мешавад. дарозии дарёи Сир дар шаҳри Хуҷанд 6 километр аст ва дар асоси нақшаҳои ояндабинона дар ду соҳил масофаи наздик 12 километр сохтмони иншооти ободонию савдо ва кору хизматрасонӣ, иншооти фарҳангию фароғатӣ истироҳатӣ, варзишию солимгардонӣ ва сайёҳӣ пешбинӣ шудааст. дар асоси нақша дар як қисмати соҳили рости дарёи Сир то пули ҷашнӣ корҳои ободонӣ, сохтмонию навсозӣ, сафолакпӯшии роҳрав ва чароғонкунӣ амалӣ гардида, ҳоло дар идомаи корҳои созандагӣ бунёди роҳи пиёдагард аз дуюм самти пули асосӣ то ҳудуди боғи фарҳангию фароғатии Ғалаба оғоз гаштааст.
корҳо бо дарозии 2000 метри квадратӣ ва паҳноии зиёда аз 8 метр иҷро карда мешавад. тибқи нақша дар ин мавзеъ дар ҳар як 20 метр сутунпояҳои чароғонкунӣ ва дар ҳар як 40 метр нишастгоҳҳо аз санги хорро насб карда мешаванд. хотиррасон мешавем ки корҳои пудративу сохтмониро корхонаи ҷамъияти дорӯи масъулияташ маҳдуди Сайҳуни Хуҷанд иҷро менамояд. дар шаҳри душанбе бо ибтикори вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон раванди татбиқи барномаи миллии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. дар кори он намояндагон аз вазорату идораҳои дахлдори давлатӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. дар чорабинии навбатие ки оид ба татбиқи барномаи миллии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 доир шуд, қайд гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дар назардошти муҳимияти амалисозии ташвиқот оид ба ташаккули тарзи ҳаёти солим, таҳкими саломатӣ ва пешгирии бемориҳо дар байни аҳолӣ аз замони ба даст овардани истиқлоли давлатӣ давра ба давра ба раванди таъмини тарзи ҳаёти солим дар кишвар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, барои рушди он марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим дар сатҳҳои вилоятӣ ва минтақавӣ дар шаҳри Душанбе, зинаҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ, ҳуҷраҳои ноҳиявии маркази тарзи ҳаёти солим ташкил намудааст ки фаъолияти мунтазам доранд. ба таъкиди баромадкунандагон зарурат ва аҳамияти тарзи ҳаёти солимро барои тандурустии миллат ба назар гирифта, ҳукумати ҷумҳурӣ барномаи миллии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026-ро қабул намуд. мақсади ин барнома пеш аз ҳама беҳтар намудани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии босифат, саривақтӣ ва баландихтисоси тиббӣ ва манбаъҳои иттилоотӣ босифат ва саҳеҳ оид ба фарҳанги рафтор, пешгирии бемориҳои ғайрисироятӣ ва сироятӣ, қабул намудани намунаҳои бехатарии рафтор, таҳкими ҳисси масъулияти ҳар як фард барои солимии худ ва атрофиён мебошад. ин барнома шароит фароҳам месозад ки ташаккули муносибати нави шаҳрвандон тавассути принсипҳои тарзи ҳаёти солим, аз ҷумла баланд бардоштани сатҳи маърифати тиббии сокинони мамлакат, тағйири рафтор нисбат ба саломатии хеш, дарки моҳияти тарзи ҳаёти солим, татбиқи барномаҳои самараноки минтақавӣ оид ба ташаккули тарзи ҳаёти солим, такмили системаи тайёркунӣ, бозомӯзӣ ва баландбардоштани ихтисоси мутахассисони соҳаҳои гуногун оид ба масъалаҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим, такмили сохтор ва таъсиси заминаи моддию техникии марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим ва баландбардоштани самаранокии кори онҳо мебошад таъмин гардад. ҳамин тавр дар ҷаласа доир ба ташкил кардани ҳамоҳангсозӣ ва робитаи байнисоҳавӣ оид ба тарғибу ташвиқи ташаккули тарзи ҳаёти солим ва пешгирии бемориҳои сироятиву ғайрисироятӣ ки яке аз омилҳои муҳиму асосӣ дар беҳтар намудани саломатии аҳолӣ ба шумор меравад, аз ҷониби иштирокчиён муҳокимаронӣ сурат гирифт. ба шарофати ислоҳоти доманадори соҳаи тандурустии мамлакат пешрафти ин бахши муҳими иҷтимоӣ дар кишвар баръало ба мушоҳида мерасад. ин раванд имкон фароҳам овардааст ки табобату ташхиси аксарият намуди бемориҳо дар муассисаҳои тандурустии мамлакат ба роҳ монда шавад. тафсилоти бештар дар матлаби навбатии барнома. маҷмӯаи тандурустии истиқлол самараи истиқлоли давлатӣ буда имрӯзҳо дар ин муассисаи муосири тандурустӣ тамоми ҷарроҳиҳои мураккаб анҷом дода мешавад. ин навбат табибони маҷмӯаи тандурустии истиқлол дар ҳамкорӣ бо академияи баъдидипломии шаҳри қазони ҷумҳурии Татаристони Федератсияи Русия ҷарроҳии мураккаби нуқсони модарзодии масонаро бо муваффақият гузаронинданд. ҳамаи усулҳои наве ки дар ҷаҳон ҳаст мо ҳозир оҳиста оҳиста дар табобати кӯдакон ворид сохта истодем ва ин ҳама барои беҳтар сохтани ёрии тиббӣ ба кӯдакон оиди нуқсонҳои модарзодӣ аст. ин иқдоме ки мо гирифтагӣ ҳастем, ин бисёр иқдоми хуб аст ва барои пешравии соҳаи ҷарроҳии кӯдакона такони ҷиддӣ ҳаст. Сегодня выполнили уже довольно-таки сложную реконструкцию, нарушение формирования пола у ребенка, очень тяжелое заболевание экстрафимичевого пузыря. Предстоит выполнить еще одну довольно-таки интересную операцию, малоинвазивную, малотравматичную. И это современные технологии, в которых нуждаются дети наших стран. И поэтому вот этот опыт практический, он очень важен. Помимо этого мы встречаемся, проводим
циклы, курсы, как выездные, так и на местах. Я думаю, что этот успех полезен для обеих сторон. дар маҷмаи тандурустии истиқлол имрӯзҳо як қатор амалиётҳои ҷарроҳии муосир аз ҷумла бартарафнамоии нуқсонҳои вазнини модарзодии дил ва ҷарроҳиҳои мураккаби дилу рагҳо низ гузаронида мешавад. дастовардҳои олимони тибби тоҷик дар даврони соҳибистиқлолии давлатӣ воқеан назаррас буда он ба самтҳои ташхиси таҳқиқ ва роҳҳои нави табобат бо истифода аз технологияи муосири ҷаҳонӣ равона гаштааст. тасмим гирифтем ки бо ҷалби мутахассисони хориҷӣ ҷарроҳии рефлюкси пешобдум, иҳлил ва гурдаро ба анҷом расонем бо усули пневмовезикоскопӣ. ин усули нав аст. бори аввал аст ки бо усули пневмовезикоскопӣ ҷарроҳӣ гузаронида мешавад ва дар оянда тасмим дорем ки ба роҳ монда мешавад. дар воқеъ давоми 33 соли соҳибистиқлолӣ новобаста аз мушкилоти ҷойдошта сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ дар Тоҷикистон ба сатҳи хизматрасонии кишварҳои пешрафтаи дунё баробар шуд. маҳз дар ин давра афзудани шумораи муроҷиати шаҳрвандони кишварҳои хориҷӣ барои ташхис ва табобат ба муассисаҳои тандурустии Тоҷикистон тасдиқи ин гуфтаҳост. бо дар назардошти рушди рӯзафзуни соҳаи тандурустӣ метавон гуфт ки маҳз бо пуштибонӣ ва дастгирии бевоситаи роҳбарияти олии кишвар минбаъд низ соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар Тоҷикистон боз ҳам рушду пешрафт намуда ба дастовардҳои назаррас ноил хоҳад гашт. истиқлолияти давлатӣ ва сулҳу суботи комил чун дигар самсу соҳаҳои муҳим дар пешрафти бо низоми соҳаи маориф низ роҳи васеъ кушод. дар ҳамин замина фаъолияти коллеҷи тиббии шаҳри Исфара низ ро ба руш ниҳода омодасозии мутахассисони сатҳи миёнаи тиббӣ ба таври матлуб баромонда шудааст. дар коллеҷи тиббии шаҳри Исфара баҳри татбиқи амалии талаботҳои консепсияи ислоҳоти таҳсилоти тиббӣ ва фарматсевтӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ гардидааст. дар ин муассиса аз рӯи 4 ихтисос беш аз 600 нафар таҳсил менамоянд. муассисаи давлатии коллеҷи тиббии шаҳри Исфара тӯли фаъолияти начандон зиёдаш тавонист дар таъмини соҳаи ҳифзи сиҳатии оммаи минтақа бо мутахассисони соҳибмалакаи миёнаи тиббӣ саҳми назаррас гузорад. ҳоло дар ин муассиса ба имтиҳонот яъне санҷиши донишу малакаи андӯхтаи ҳамшираҳои шафқати оянда омодагӣ мегиранд. паёми пешвои миллатро ки фарогири рушди тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар аст бо таваҷҷӯҳи зиёд интизор мешавад. зеро ҳамасола аз паём то паём навигариҳои зиёде роҳандозӣ гардида то рафт сатҳи некуаҳволии мардум боло рафта истодааст. хушбахтона дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Исфара ҳам дар ин фурсат ба як қатор муваффақиятҳо ноил гаштем. ин ҳам бошад кушода шудани бозду ихтисосҳои нав, яъне кори фармасевтӣ ва кори момодоягӣ мебошад. ҳамзамон дар муассиса барои баландбардоштани сатҳу сифати донишандозӣ чораҳои мушаххас андешида шуд. боз як иқдоми нав шурӯъ аз соли 2025 тариқи маркази миллии тестӣ бо маълумоти миёнии нопурра яъне аз синфи нӯ қабули довталабон роҳандозӣ мегардад. маъмурияти коллеҷ ҷиҳати мустаҳкам намудани заминаҳои моддиву техникӣ, таъминот бо тахтаи электронӣ, компютерҳо, китобҳои дарсӣ ва адабиёти соҳавӣ, инчунин дастрасӣ ба китобхонаи электронӣ тадбирҳои мушаххас меандешанд. дар коллеҷи тиббии шаҳри Исфара бо баробари баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсил, таҷрибаомӯзӣ дар заминаи беморхонаи марказӣ, маркази саломатии шаҳр, осоишгоҳи Зумрад ва маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ, инчунин ҷиҳати таъмиру муҷаҳҳазгардонии бинои муассиса ва ташкили ихтисосҳои нав талош меварзанд. гузаронидани шудгории замин ва киштии саривақтии зироат бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ба гирифтани ҳосили фаровон боис мегардад. ба ин хотир дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ин маъракаи муҳим бо суръату сифати баланд идома дошта, кишоварзон ба кишти тирамоҳӣ ғалладонагӣ вусъати тоза бахшиданд. гузориш аз ноҳияи Темур Малик.
با استفاده از آب و هوای مساعد، دسترسی به تکنیک‌های ماشین آلات‌ها و تخمی‌های خوش‌صفتی به شرایط اقلیمی منطقه مطابق، کشاورزان منطقه کلاب برای رسیدن به یکی از هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت آذوقه‌واری کشور، شدگار و کشتی محصولات غله‌دانگی را وسعت می‌بخشند. برای در مهلت‌های معین گردیده انجام دادن کشتی تیرماهی تمام تکنیک‌های خوجگی قشلاق را به صحرا برآوردند. کشاورزان منطقه کلاب از روزهای مساعد استفاده برده کوشش نموده ایستادند که هرچه زودتر در زمین‌های کورمی لالمی کشتی زراعت‌های غله‌دانگی را به انجام رسانند. برای بلند گردیدن حاصلنوکی کشاورزان از تکنیکا و ماشین‌آلات‌های و تخمی‌های خوش‌صفت استفاده برده ایستادند که حاصل خوب به دست آورند. در ناحیه تیمورملک که اصلا زمین‌های کره لالمی دارد، کشتی غله‌دانگی در زمین‌های کره بیشتر موسم تیرماه گذرانیده می‌شود. کشاورزان این ناحیه از حساب تل و تپه‌ها همساله میدان کشتی غله‌دانگی را زیاد می‌کنند. عین اول در موضع جماعت دیوتی سایمین رحیموف کشتی کوری تیرماهی با مرام ادامه دارد. امروز در ناحیه همگی در میدان 8251 هکتار کشتی زراعت‌های غله‌دانگی گذرانده شده است. در جماعت‌ها اشاره دیوت عین حال 84 تکنیکای شودگار کننده شودگار کرده شده است. کооператив تخمی پروری به نام جلال‌الدین رومی در جماعت دیهاتی به نام سید مومین رحیموف یکی از خوجگی‌های کلانترین به شمار رفته. همساله تخمی‌های خوش‌صفتی به شرایط اقلیمی منطقه مطابق را کشت و پرورش می‌نماید و دیگر خوجگی‌ها را با تخمی تامین می‌نماید. امسال ما تصمیم گرفتیم که در خود خوجگی در فصل تیرماه 1450 هکتار در کشتی زراعت‌های تیرماهی باید کشت نماییم. کشتی تیرماهی را عرفه به انجام رسانی شده ایستادیم. برای انجام نمودن کشتی تیرماهی ما تمام قوای کوری را یعنی تکنیک‌ها را به صحرا سفرور نموده اینا همه تکنیک‌ها کار کرده ایستاده است. ما در مهلت کوتاه کشتی تیرماهی را به انجام میرسانیم. با اطلاع ریاست کشاورزی منطقه کلاب در همه شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب تکنیک‌ها به صحرا برآورده شده. کشتی تیرماهی در عرفه انجامیابی قرار دارد. جهت استقبال ارزنده از جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، ساکنان شهرک زحمت‌آباد ناحیه واسط در سبز و خرم گردانیدن محیط زیست سهم ارزنده می‌گذارند. روزهای استراحتی هفته سپری شده ساکنان دهه غافل‌آباد دست جمعانه به حشر برآمده در شفاعت راه بین دهه زیاده از 400 بیخ نهال‌های آرایشی شنانیده‌اند. ساکنان دهه غافل‌آباد شهرک زحمت‌آباد در ناحیه واسع در قطار دیگر ساکنان وطن عزیزمون با برگزار نمودن چهاربینی‌های گوناگون در سمت کارهای آبادانی برای در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی می‌بینند. با این مناسبت نهالشنانی یکی از تدبیرهای مهم در سمت سبز و خرم گردانیدن محل زیست به حساب رفته این روزها آن وسعت تازه پیدا می‌نماید. ساکنان این دهه این روزهای استراحتی هم به حشر دست جمعانه این در شفاعت راه بین دهه نیال‌های آرایشی شنانیدند. مردم همش دست جمعانه همش به حشر برآمدگی‌اند. عموما ما باید که زیاده از 1000 درخت سویافکن بشنونیم. باز این همین قدقدی راهی که می‌بینید در همین قدقدی راه زیاده از 450 درخت است. اینا را بود که خدا خواهد با از درون قشلاق باید درخت بشنونیم و طرفی که در آنها طرف با یک راه شورای کلان دیگه است در اونجا هم باید که همین درخت را بشنیم. عموما زیاده از 1000 درخت ما باید که بشنیم. حشر نهالشنانی طور اطلاع دادن با پیشنهاد جماعت شهرک زحمت‌آباد روزهای استراحتی هفته برگزار می‌گردد. همچنین رهبریت جماعت شهرک گفتند که سهم کمیته‌های محله در جلب نمودن ساکنان با این چهاربینی کلان میباشد. اشتراکچیان بهترین حشرها به قید گرفته شده برای هوسمندگردانی از جانب جماعت شهرک قدردانی می‌گردند. پیش این همین راه را چند بار تازه کردیم، چخری کردیم، خیلی جا با ماشین کردیم، دیگه بدیس کردیم، همین بولوش همش بدیس کردیم. آبادانی خوبه؟ آبادش بهترین چیزه. یک کس می‌بینه نگاه کرد تازه کردن بهترین چیزه. کبوتی بعدای خیلی نگاه کرد. بود هوا را تازه می‌کنه. بهترین چیزه. تازگی بود هوا اکولوژی خوب نفس تازه می‌گیریم.
یک شخص هم که اومد با همین دیهای قافله بود پایان بالا گذر کنن که آفرین خان زنن که برای دیه را آباد میکنن و برای جمهوری تاجیکستان سعی خودشون میگذارونیم. برای آبادی؟ برای آبادی البته. بغض از این با داریم که این طرفشان بود میکنن در دیه جبرهایی که برای اوهایی که از برونها جمع میشن اونها را در طرف جبرهای سیمنتی. این را برای شهرک زحمت آباد اهمیت کلان دارد. دههای غافل آباد را به مرکز شهرک پیوست می نماید. برای جلب سیاحان و مهمانان به این گوشه کشور عزیزمون زمینه مهیا ساخته با بالاروی سطح زندگی ساکنان منطقه مساعدت نموده است. موافق نقشه نولشانی در حدود جماعت شهرک زحمت آباد تا امروز زیاده از 2500 درختان آرایشی سویافکن شنونده شدیم. و اقدام گرفتیم که این کارا در آینده هم ادامه دهیم. باوری داریم که در این موسم نهالشانی زیاده از 10,000 درختان آرایشی سویافکن و میوه دهنده و گل و گلبوته‌ها میشنونیم. در شهرک زحمت آباد ناحیه وسیع در موسم کبودزارکنی برای تامین دیهات‌ها با گل و گلبوته‌های آرایشی در قطعه‌های علاوه بخون نوده‌های گل‌های سربرگ پرورش یافته محله کوچه و شفت راه‌های محله‌های شهرک کبودزار می‌گردند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه وسیع برای برنامه اطلاعاتی نوید. тамошобинони азиз ин буд барномаи иттилоотии навид ки мустақиман манзури шумо гардонидем. тансиятию хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост. хайр, то дидори оянда.